Hei, jeg heter Hanna, og jeg talnarna av nødjo foroysku teldutalu. Vit, Hannos badju min og jeg, nu klar at færa til verska og hjelpa öllum teimum, og ikke kunnu, eller hava trobelagar vi a bruka nutujar tøkne, det vil si at teltur og teltu utgjør annars. Hannos og jeg just komin ur Sverige, her nekv gå folk hava gjørst en megnar arbeid vi a skapa okkon. Ein av teimum, Sjurur Gulbein, papi at fyrst og foroysku taluna, Sjurur, og hefur hjálpt nekvun 100 folkun her a land og sujan i april måned i 2005. Sjálft Sjurur ikkje da gamalur, for han helst a leta sig pensjonera og løyva nudjun kreftum framat. Vi glei okkun til a hjelpa blindun, sjónveikun, lesveikun og annars öllun i fyrjun, og kunne få nyttu av okna lesa alt innihald av heimasýjum, sjølun og tekstun av teltun og annars. Vi tøyrast.